Nthini wa skulu wa secondary wa Kiundwani ula ikaundini ya Masaku nthini wa chathiki mwanya cha kunenenia na kuthuthia manyiu ya kwikia viti masomoni ndumuna kwivetangana na utumi wa ndawa cia kumila na kitindo kite cha kuendesha tanzemu ya kwailia uniwo siinenenia na manyiu kuma skulu ni undongo ise kivathukanganio ni thuthi cia manyiu kuongela kithito masomoni ndumuna maundu makoneti mathomo ithingilela kana inengo mithanani ya umuthi ciithitwe iyiva kwanzia yeyulo muno isisianigwa na vaumbeni chathini kia manyiwa ni mavikie kwa tamnyanya ye kivathukanganio ya kuoni inengo sio ndumuna kuitania kwanzia ye tuombe uzima kianana na ukunikiliwa ametokeni kana namba nene ya manyiwa mevo maskulu cia musingi secondary na imanyisio nene methitwe majeli chanthini wa utumi wa ndawa cia kumila valanga likoni ya amanyiwa maetu ingi momethitwe maitilela masomo mo katikati etina wa maviki ya kukua mavu kianana na livoti ya metoke kuma muvyani ula uthinikia ndawa cia kumila wana kada na ula ethiwa mina kutayo ki mwaka ni wa 2011 wavikie kuonania kana kilungu cha 13 katono 3 yulwa yana cha Kenya methitwe melikite nthini wa utumi wa ndawa cia kumila muthemba wa kilungu chake enda katono imwe yulwa yana maitumia skala valana cho kilungu cha inya katono ile yulwa yana methitwe maikono na utumi wa miraa kilungu cha imwe katono vathe yulwa yana majeli cha thini wa utumi wa vangi nacho kilungu cha vathe katono imwe maikono na utumi wa ndawa cia kumila muthemba wa heroin bona ni wakana ketheo matambia mametuke maiviki ya kosa mevo kunenenya na manyiwa ni vatonyeka ingimo makekonania na utumi wa ndawa cia kumila ndula utona kwisa kuete ukuno kwa amwi kama itu evindani yukite thini wa livoti isu ni kana kilungu cha 11 katono monza yulwa yana na ala methitwe maitumia ndawa cia kumila mena katikati wa ukuu wa miaka 15 nginya miaka 20 na ala ni atumi aingi maskala methitwe na ukuu wa miaka 10 nginya ukuu wa miaka 10 na vala atumi ma ukimeotokithiwa ne amwi kaundu umwe na ciana ila cina kuma miaka 10 na kwambata wonani wa kana nthi ya Kenya je muisioni wa kwasia amwika ni tina walivoti no kuthachwa ni muvea uwa na kada undula vikiye kulasmithia serikali kulikilila katina kuikithia kana ni avikiya kumosea matambia maima kimiao ondela methitwe mayikonani na utumi undumwe na uthoosia wa ndawa cia kumila aingi mamanyiwa ala makwatie ivuso ya kunenania na cheni cha mvoni makanthi ye iseso ye kavindani kauna ake mwalimu munene wa skulu usu wa Kiundwani bwana John Kitema leise utanu wake nundu wa amanyiwa kwithiwa maikwata ivuso undumwe na ndongo ikuma isioni sikivathukanganio cia kunenania namo. They came with very educative programs which are very encouraging to students, especially those who want to join journalism and other competencies that are outside the core business of education. It was a very interactive program and we sincerely want to thank them for being our guests today. Dilivoti ya Cheni TV kuma skuluni wa secondary wa Kiundwani ula ikaundini ya Masaku makomasito ni tawa Jimmy Wambua kamwe watopata mwanya habisi fitina.